Assalamualaikum Dedum, kita lagi di Cikarang nih, lagi mau cobain ayam klaten, posisinya di samping kampus Pelita Bangsa, depan Kalimalang nih lokasinya. Yuk kita cobain, kita lihat-lihat yuk. Nih kita lagi di dapurnya Pak Min nih, sop ayam Pak Min Klaten. Ini banyak banget menu-menunya. Boleh buka Mbak? Boleh dong. Ini ada dada, ada ini apa nih Mbak? Ini paha. Ini paha, Ini kemudian kepala. oh itu kepala. Ya, ini punggung. Oh itu punggung. اوكي شباب نحن عندنا لكم الحين يعني خلينا نجرب يا شباب، لكن قبل ما نبدا ما تنسونا السبسكرايب واللايك والكومنت ونشروها في كل مكان. يلا نبدا ونقول بسم الله شباب. خلينا نجرب لا بس حلو. Teman-teman juga bisa milih, ada sate juga tuh. Sate telur, kemudian sate hati ampela. شوف قطع الدجاج كذا يا الله. Guys, gua ngambil sate telur Telur apa itu? telur puyuh. Telur puyuh. Bumbunya kerasa. Kita satu kita coba Coba Ada satu. di bawah ya? Ini mau juga. Ini. Jadi lapar gua guys. Sini Wan, sini. Makan sini. Sini. Gua lapar guys. Sini. Masuk. Guys. ما يتحمل مسكين يا خليه يتأثر. Enggak sabaran. Kayaknya ini udah lapar nih guys. Lihat nih guys. Sambal ini. Bikin gue ngiler pada makan men. Aduh, aneh gak sanggup bener. Gue gurih ya. Enak rasanya men. Enak. Cuma aja yang satu kurang kita nih. Dapat minuman. Lu pemesan minum ya? Wah iya. Udah lugu kayak. Pedes juga nih. Pedes sama. Mbak. Es teh manis. Mbak. Guys, dagingnya gede-gede guys, potongannya guys. Ini kita ngambilnya yang dada guys. Wih. Mantap ya. Mantap banget. Wah ini ada hatinya. Nah, cobain hatinya guys. Kita lihat guys. Rasanya seperti apa ini guys? Hai. Biasanya nih yang digoreng ini baru pertama kali cobain yang dikecapin ini modelnya ini. Sate hati dikecapin guys. Tapi unik juga coy. Gua biasanya makan nasi pakai piring. Ini nasi juga Iya, pakai mangkok. Nasi pakai mangkok bener. semuanya mangkok semua. Kayak makan bubur ini. Iya bener ya. Aneh aja buat orang Indonesia. Unik. Iya, Biasa iya, nomor iya. satu selalu tuh yang paling pojok. Muhammad. Habis nambah mas. Luar biasa dia. Nambah lagi. Ya udah liatin kita aja ya. Cobain guys. Ini merincanya berasa banget guys. Beneran. Kalau Malaysia emang buat kue berasa berasa Wak. Iya. Bener-bener. مشروب المفضل للشعب المصري شاهي بارد. طبعا كمان من عادة الجاويين هنا والمهندسين انهم بيشربون الشاهي بعد الاكل حار وبدون سكر. صح ولا لا؟ Ayo. Guys, wajib cobain ini guys. Tempatnya di pinggir jalan. Harganya cuma 26.000 ini yang dada. Ada yang harganya 17.000, ada yang 19.000 dan lagi promo juga guys. Harganya 10.000 guys. Yang apa itu yang 10.000 itu? Campur. Yang campur. Udah campur sama nasi satu mangkok. Oh gitu. Alhamdulillah. Karena شبعت.
Itu 10.000 plus teh manis guys. اوكي شباب، خلاص الحمد لله نهينا، واللي ما خلص بيخلص بعدين. طبعا شكرا لمشاهدتكم حلقتنا، ننهي اليوم الحلقه. طبعا ما تنسون السبسكرايب واللايك والكومنت، وشاهدوا الحلقات اللي فاتت والحلقات القادمه ان شاء الله. تابعونا وتابع كل جديد منا في قناه دندوم. اخر كلام، سلام دندوم.